Ka te koia te taumata mō ngā kai waiata me ngā kaitito waiata o tēnei whenua. I tū te pō APRA Silver Scrolls i ngā pō ki Spark Arena. Ko te reo Māori tētahi o ngā toa whakaihuwaka o te pō. Anei rā a Ethan Oneroa. He pō whakanui, whakangahau hoki I ngā kaitito waiata o Aotearoa. I'm feeling really good, a little overwhelmed. It's huge. It's the biggest event on the calendar. Ko ngā kaitito kaiwaiata Māori pērā ia Jordan with a Y. Rātau ko te whānau tuari. Ko Marlon Williams ka whakanuia. There's so many elements to being an entertainer and being a musician. You know, it's the touring, it's your streaming numbers, all these crazy things. But an award that just brings it back to the bare necessities of how a song gets put together it's a winning agreement. The winner of the APRA Maiaha Award for 2023 is Mohi Allen, Hemi Kelly, Amy Borovich, Noi Mate Hau for Me Pēhea Rā. Ko tētahi o ngā taonga nui whakaharahara o te pō I whakawhiwhia ki te kaitito takirua ki a Hemi Kelly, mā te uri o te taitoke raunei, ma Mohi Allen. Toko whā mātou, ko hau, ko noema, ko hina, me mohi. Te reo, kaore a mohi I konei, kei te kāinga ia e tangi ana te whānau ki tō rātou koraua, kua ngaro nei, no reira, kei reira ngā whakaaro. Heoi mō tēnei uri o te waipaunamu, ko te whakawhanaungatanga I wainga nui I ngā kaiwaiata katoa te kōingo nui. It's a small world, so we all know each other and we love to see each other, being whakamanad, you know, yeah. Te kōmata o te tito waiata, kia kounga, kia kairangi. Thank you very much, everybody. Ethan Oneroa, Te Karere.